تا دید بهای پنزینê li parêzgeha Dûkê girantir dibît. Berengekê divan dorojan da 25 dînarên dî çûye ser wî bihayî. Anku bar lîtreka penzîna adî li gelek penzîxanan bi 825 dînaran ew gelek kêm jî bûye. Evê yekê jî şûfêr dilgiran kirîne û dixwazin bi zûtirîn dem çareyek bû vê rewşexereba kêmiya penzînê û giranbûna wê bihête dîtin. بنزين جالكو جيرونا وخلكي بيتشينو بيت يعني هم مفروض مثلا اسنو كيهوتيم ديو نورمال كمان نمويا استيك هفتم يوم حسن مكلي مجبوري يعني جالك وضعك هنا خوشة ما قلتي بيتشاك راتب تشيبون أولي برينجي فاكرو بشتينجي بنزين هو لهوتها زینا 606 مسرات گرد ساعت که ساعت و نیوا من مجبور مسرات گرد همون که اوج گره 705 و 705 گره 725 الجنبوری من چوینه اوج روزه کنه که الجنبوری 450 bu çile verip 750 و 950 euro. Hava جنبوری بن سالمه. Bi gotina nûnereyek ji kompaniyên Sütemeniyê li Seriyayê Baheş ta niha zorbey penzîxaneyên Dûkê bi xesaretî penzînê difirûşin. Tinê bû hindê cihên wan neyêne dayexistin. Ev e demekî de ku li 5 penzîxaneyên heman bajêr penzîna kar bû dihête dabînkirin û bi her lîtrekê 606 dînaran dihête firotin. روشا پانزین زورا نباشه چون زورا گران بوی یعنی وگا همشه میجن اول سری هی بیارش ای که هشت حتی وگا زوربای پانزی خانه بخسارتیت فروشن الا ای که هنده خزن ما بیتن هکر همه بدی وگا بخسارتیه یعنی وگا ابرو که کرینا عادیه 765 دینار کرینا عادیه یعنی نه کرینا 765 و پانزی خانه 700 فروشن جلو ما زوربای پانزخانه عادی نمایه ما الابادی عادی ها یا کار جی نسبت گلک کم دن اباب 606 تا دن 5 پانزخانه اوجی احتمالا روزه که دیدن روزه که نادن Jêderê serekiyê penzînê bû parêzgeha Dûkê welatê Îranê ye. Ew jî niha giran bûye û penzîna adî jî kompanya karek û niha bi tinê bû 5 penzîxana dabîn diketin. Evê çendî jî metirsiyê li ser dayexistina beşê ji penzîxanan durust kiriye û sê penzîxane jî ta niha hatîne dayexistin. Ev e demekê de ku pêdiviya Dûkê ya rojane nêzîkî milyûnek û 200,000 lîtrên penzînê ye. Nijar Mihemed Kursat News Duhok